Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo. Iti pagayam nagpailinged itinagan ang mabi. Asaan nan nga inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Jack ni namnama amaaramid kanyak ti inak ti kastoy. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mabi. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay anak ka adumanan awara dito'y balay, ha, Mabi? Saan ka di ak kinunak nga agipak ni ka? Anay ko na lang, tilapayag ko, nagsakit. Anya tinararamid mo, ha? Nagipak ni Akmat, ngam ni ading ko. Inwara naman ang tinakabaks nga ayam na. Si kamot Benny, di ka lang maumumang agay ay ayam? Saan ka din nga imbaga? Ano agay ayam ka? Ipaknim, numalpas ka? Ha? Anay ko na na. Saan bautan niya ading ko, nanang? Siyaklatan di bautan niyo. Tas anak ka nagipakni. Ipakni kong dagitoy, nanang. Sorry, saan to na maulit? Gusto na ading saan ka nagsangit? Papanak manan agisurusor ka dagiti lakok, Mabi. Agdalos ka diti balay. Kan labaam dagiti baduyo ka ni ading mo. Sakton ti mangilaba iti kawas mi ka ni angkel mo. Tasan mo akabaalan nga ilaba amin. Nadagsan dagiti kawas mi. Uwan, nanang. Nagluto ako iti sidaan nyo ka ni ading mo. Kinalubak aday di kusina. Mangan kayong tulatan. Uwan, nanang. Naimbag abigat mo, neneng. Naimbag abigat yumat, nana. Siyak gayam ni nanam Tina. Asika, anya tinagan mo? Mabi, nana. Ay, maboring ang ngamin dita balay. Nakita ka nga aglablaba, iso nga imasidaga. Takayat ko ti makisarsarita kan ka. Ay, kasta ka di, nana? Agda magaklaan ko ma. Nanang mo ka di kanayon amang baot kan ka? Uwan, nana. Agkabsat kayo nga rot iti makitkitak nga ubing alalaki. Uwan, nana. Ngam, sa bali ti tatang ko. Kasta ka di? Apay anaranggas ti inam. Iti manong nga aldaw a panagbakasyon ko diti balay ti amiga. Kanayon ko amang bangag ti panagong ungat ti inam. Kanayon na kayo akabkabilan. Jack amo, nana. Ngam, kanayon anapudot ti ulo na. Tunggal agawid anabannog. Ngam ti tatang jikabsat mo, naungat ka di mat? Saan, nana? Ni nanang laang mat tinaungat. Kasta ka di? Amom, nasingpet ka nga ubing, kan nagagot ka pa'y. Ala, ilipas mon ti lablabaam. Agsubli akto inton madamdama. Taumay kayo ikan iti sidaan nyo kani ading mo. Apay nga ta akasasaon ni nanang ti babae akaroba mi. Hala, amangan no nagipulong ka ni Nana Tina, anakin nistoryakan ko na. Amangan no nakaarabid akmanan iti bason. Ay na, agnerbyosa klakat nga rod. Amangan no bautan nakmanan ni nanang. Nanang, apay ngay karkargayo dagiti kawas ko iti bag. Gaputa sumurot kan kaninanam Atina. Ha? Apay mat? Imbagkan kwa na. Tanasaya at tibiyag mo iti sidong na. Awan anak dayjay. Si kanti agbalin nga anak na. Sumurot ka kan kwanan. Tagawidan iti lugar da itangal daw. Jack kayat, nanang. Kasano ni ading ko? Asino nga iti mangbantay kan kwana? Jack kayat apanawan ni ading ko. Saan man anatang kan ti ulong? Saan amang mangted iti suporta ti amam? Mabain akon ka ni uncle mo, nga iso ti mang suporta kada tayo.
Saan ka po yan, anak Castro, iti pagadalan ita atawan? Tapirmi mo't arigat tayo. Okay lang, matkanyak, nanang. Okay laang kan ka, ngam saan kanyak. Iso asaan kan nga agkadkad. Ala, agsukat kan, ta sumurot kan kanimanang tina. Huston, mami. Saan ka nagsangi? Amo, saan ang anaranggas? Kabaulan ka pa'y apagadalan. Urean niya ako so ti kayak mong alaan. Kasano kami ka ni ading ko, nana? Saan kami ka din nagkita? Manipod ita, mami ti kayat ko ayawag po kanya. Siya kun ti agbalin a pamilyam. Saan na bali, tagbalinak matalasingpad kan ka. Asino ka ni ti kadwata ngagna di jabalayo, nana? Mami, kunam. Mami? Kasta, ni Dadim R ti kadwata. Nasingpat na chay. Kan, kadwata yun ti katulong ni. Kasta ka di? Awan ka di ti anak yo? Awan, iso nga inala ka, takayat ko asikater balin nga anak mi ka ni R. Anyamit ta ni nana? Imanugot latan nga alaan na? Marigatan ti inam kada kayo. Saan at gaya may stable ti trabaho ti asawa niya? Uray pay, mami. Naglakakan ko na ti panang ipadawat na kanya. Anda ka doon mga ubing, honey? Iso ni Mabi, honey, ti agbalin nga anak ta. Mabi, agmano ka ni Dadim Art? When mami, agmano daddy? Kasya na ka ti Diyos, anak. Amok ang mabisin kan, Mabi. Agida sarak lang, tamangan tayon, ha? Tulungan kayon, mami. Saanan? Agis istorya kayon ka ni Dadim. Itatanalpas tayon anangan, kaya't ko nga ipakita kan ka ti kwartom. Impadalos kon ka ni Adonis, sakpay ang nagbiyahe ta. Sino ni Adonis, mami? Ti bakla akatulong mi. Saan ka amo tanagan, tanasingpat day jay abakla. Ala, umay ka. Mapanta iti seled mo. Dito'y abanda ti seled mo. Magustom ka di matlaan? Nagpintas matan, mami. Naglawa pa'y. Iti TV lang, tinakakita iti kastoy kapintas a kwarto. Ita, agbalinan a kwartom daytoy. Agmay-may saak ditoy, mami. Wan, apay? Mabuteng kang agmay-may sa? Saan matkit ni, mami? Nagpintas ti biyag ko ditoy. Agkakaimas dagiti makan. Nagpipintas dagiti gamit ko. Talaga nga agbibiyagak abak nang. Jack malipatan ni ading ko. Mailiwak una yan kankwana. Numabalin la ko maamakan namat dagiti makmakan ko ita. Anya nga tano kasaok ni mami. Ibagak nga agpasyar kami ijayan ni ading ko. Ang umanugot nga ta? Padasak man nga ibaga inton bigat? Saan ka di nga imbagak alipato mo ti maipapan iti pamilyam? Da kami ti pamilyam ita, Mabi. Kurang ka di pa'y dagiti ipapaay ko kan ka. Apay asa pulong pa'y laang tisigo da pamilyam. Mailiwak lang amin ko ni ading ko, mami. Ngam no saan amabalin? Saan kumot nga ipilit? Tapno ibagakan ka. Nang tudak itidakkal agatad iti inam. Kat sika ti kasukat na. Iso alipatam idan. Ta saan ka anapatag kadakwada. Da kami ka ni Dadim ti mangipatpatagkan ka. Iso asorsorwan na kami mat nga ipatag. Saan nakapasakitan? Babaan iti panangipakitam anapatpataglat tatiin mo na a pamilyam.
Ipapaay ko ti amin kan ka. Iti kasta. Awanan ti sa pulam iti dinak, Mabi. Manong Adonis, nabayag ka ka din dito eh? Wen, manuatawan ko matin dito'y, Nasingpat ka din ni Mami? Ay, no, apay akas na ti damdamagan. Manuatawan mo dito'y. Di mo pa ilaam mo, anasingpet, wano saan ni Mami? Nagungot ngamin. E di imbagak apasyar ko man ni ading ko. Iso kasla mabuteng akmeten kan kwa na. Ay, sus, saan ka ngagbuteng? Ipakitam kiti ti panagayat mo kadakwata. Ang mga no agselselos laing dayjay. Siyempre, ti kayat na, iso laing ti ayan ti atensyon mo. Kasta ka di, Manong? Nasingpet ni Madam. Itala nga nakita ka na ragsak. Itataadakan iti biyagda nga agasawa. Congratulations, Iha. Saan na kami apinaay kini Mamim? Sika ti first honor iti classroom niyo. Nalaing ka talaga. Imala ka kanya. Anya nga imalakan ka nga ibagbagang. Siya ti imalaan na. Ala, duatan nga imalaan na. Tapnawanan ti Riri. Angam siyak ti mangisabit iti medalyana, inton madanon ti recognition dayda. Anya? Apay manan asika? Wen, tas ikan tumat inton sumaruno. Ay saan? Siyak ita. Sika inton sumaruno. Tapnaawan ti Riri, Mami, Daddy. Agbinunot kayo langan ka ni Daddy no asino ti umuna amang isabit iti medal ko. Anya? O sige, kayat ko dayta. Ay na, nagbit talaga ti Aldaw, Mabi. Kaano lang di simbangbay ka dito eh. Ngamita, aggraduar kan. Wan nga rod, Manong. Maragsakan mananda Mami kan Daddy. Tasyak ti valedictorian. Ay, ang mga no agin nagaw damanen, no asino ti mangisabit iti medal mo. Ni Daddy ti akin batang amang yukor iti medal ko ita. Ngam ko na ni Mami. Iso ti mangimarcha kanya. Ay, nagswerte ka kadakwada, Mabi. Nadaan ka iti nasingpat a Mami kan Daddy. Kunang amin ni Madam, naungat ka no ti inam, kanayon nakakano akabilan. Impalagip mo manan ida, Manong Adonis. Amom, kayat ko launay ang makita ni ading ko. Sana kayat ni Mami. Sorry, impalagip ko mata. Ita, taumata ni ti graduation mo iti high school. Anya ti kurso akayat mong alahan iti kolehiyo? Mami, kayat ko dagbalin amay sa doktor. Ha? Wow! Kayat ko day ta kurso, Iha. Oh, apay mo't aday ta tinapilim. Para kada kayo ka ni Daddy, Mami. Kayat ko, syakto ti mga iwan kada kayo ka ni Daddy. Kayat ko ti agsubad iti amin a kinasaya at yung kanya. Ay na, makasangit ak mata, iti day ta nga ibagbagam. Itapay laang. Kayat ko ti agyaman kan ka. Gapukan ka. Nariknak no kasano ti agbalin, amay sa nga ina. Igaad ko ti agadal. Inton makalpasak iti kurso. Biro kak dananang kan ading ko. Kayat ko ang makita ida. Ang malagip dakpay nga ta. When nun nalipatan dakon. Saan daan na pukaw dito yung pusok. Nga oray napintas ti biyak ko ita. Saan ko latang nga ibagbagakan ni Mami? Di pa nang birok kunto kadakwada. Benny, sika ka din dayta ading ko.
Manang Mabi, siga ka ding agpaiso. Ading ko, imbag ta saan kayo apim mampanaw dito eh. Nalaklakati pa ng biro ko kada kayo. Saan akayat ni Nanang apumanaw kami dito, Manang? Mangnamnama mutlaan, ngagpakita ka kada kami. Kumusta kayon? Sa dinuti ayan ni Nanang. Aday ti silid, Manang. Kat masakit ni Nanang. Anya, kaya't ko ang makita ni Nanang. Sika ka din ang paiso, Mabi. Wan Nanang. Kitaam lang hagpaiso anya. Madlaw amayat ti sasaada mo itibiyag kita. No saan ko nga inaramid kan katikas jay. Siguro, agpapada tayo agrigrigat ita. Iso adin ako makakura. No impadawat kay di. Aklo na ka nasakit tinakam ko kada kayo. Iti pa nang ipadawat yung kanya, Nanang. Ngam pagyamyamanak, tanasimpat dagiti nangampon kanyak. Impa ay daaming akasapulak. Pinagadaldak. Kadita, may sa akwan a doktor. Kablaawan kay ti banlikim, Mabi. Ita, nakasagana ako na matay. Tanakita ka. Saan, Nanang? Adda akon. Tulungan kayo, tapno agimbag kayo. Sa dino tinagkapwang. Iti trabaho, Mami. Apay ka di. Saan ka nga agulbod? Ibagam ti agpaiso. Tada nakakita kan ka. Sorry, Mami. Saan da ko makagura? Utang ko kada kayo amin nga adda kanyak ita. Kadyak kayat ang makaaramid iti pagsakitan tinakam yo. Iso adyak imbaga kada kayo. Sabay ko nga tamaawatan dak. Sorry, mat iha. Ngam linaw-lawagan ti amigak ti panunot ko. Amok ang masakit ti inam. Amok ang kasapulan na ka. Okay lang kanya katulungan ti pudpud no nga inam. Ngam akari ka. Saan na kami aliplipatan ka ni dadim? Agyaman ak, Mami. Ta saan kayo ang makaungat kanyak? Ikarik kada kayo. Asaan kayo ang malipatan ka ni Daddy? Siyak ti mga iwan kada kayo. Ikarik dayta, Mami. Pinalubusan nak ni Mami at tulungak dananan, Mr. Lonely. Pinagtuloy ko ti kabsat ko iti kursuna, ket ita nakalpasen. Tuy pagayam mo, Mabi. Mabi, agyaman nak iti na ito'y apakasaritaam. Ket ti makunak, nasimpet ka nga anak, kan kabsat. Iso ang nasaya at ti kasasaad mo. Ket kanitumetten, tapno subadam, dagiti nang padakkel, ken nang paadal ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Mabi, adi nan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kinin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikanbiyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Abel, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Idida mo, umapalak kadagiti makitak as sexy ti asawa na. Ngam ita,
naawanan na namin pinsan ti apal ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Abel. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nakitam di asawa ni insan ko ang naggapoy di Manila, Carol? One month, nakisaupay nga rod kanya. Nagpintas man dahil nga asawa ti kasinsin mo. Madlaw nga ay aywanan na naimbag ti pagbagina. Kasla artista, lakay. Kas di ati asawa. Saan alumba-lumba? Na, kurso na adam sama, di asawa ti kasinsin mo. Saan? Ti kayat ko, kas di ka kumamet. Na, amumot a probinsya ti ayan tayo. Kasanungay ko mga agbalinak akas jay kapintas, Abel? Oray saan ka akas di kapintas, no amum kumamet ti agdayet. Kita man tabagim, kas kalanuang. Na, nagalas mo tanti kasta pa nagsasaong kanya. Kasano ang makatrabaho ijay talon, no pagbalinak akas jay kakutong ti bagi. Anya nga iti pigsak nga agtrabaho. Pare, kumay kayo man ka ni Carol iji balay. Birthday ngamin ni Bakart eh. Adabasit sa gana, kayan agbibidyo kay tayo kuma. Ay kat mayat data pare, kaano? Inton bigat. O sige, awisak ni bagat ko, taumay kami. Sige, namnamaan kayo. Ay na, lagi masandagiti sa gana yo, Vana. Sika ka diti nagluto ka dagitoy. Ay, saan, Carol? Nilakay ko ti para luto. Imbag man ta saan ka alumukmag, kat naglaing gayong nagluto nilakay mo. Kastoy mo't nga minasigot ti baging. Tuladam ngamin aba kahit tapno agbalin ka mat sexy. Oh, gusto day takinan mo na. Saan kan nga agpungga? At day ta ka manan ako na. Di nakibabain dito ya. Kandi naklapdan amangan. Inawis nak dito'y birthday yan. Sa ita, paritan nak amangan. When mat ngamin, Abel. Bay tamangan. Taad-dakot nga rod makan. Wala, ngam agtriplimot nga ruden ti bagi na maray. Mapan ka man iti ayan ni kumparin tada kay tagistorya. Saan kat abang bantayam ti kanan? Nanang, anya nga taya ti aramida. Tapno kumutong ti asawa. Ay, nagado arumbeng apag problemaam. Day takit din pa nagkutong ti asawam, ti pakariribo ka am. Ay, umapalak nga rod ka dagiti nakutong ti asawa na nanang. Ay, agtal na ka man. Apay day di tatang mo. Katuray namin sana. Saan na adinilaw ti kinalukmagaw? Kita mga nukas di ti kayat namot apam magiyo Ay, kat iso ti tuladam Apay nga main, akom konforme ti apalam aya. Tinapatag, awan dakas nga aramiden ti asawam, ken nagagat at tumulong ken ka iti talo. Nay, nakaumay kamat dito'y balay, paray. Wan pare, mabalin ka di nga aginom ta. Apay, ada problema? Awan maet, basta kayat ko lang ti aginom. Sige Hanggang saan ta kanayunan ti aginom Agungot ni bagat ko, no kanayon ti inom ko. Ay kat, wana, pare. Nagalaskit din timbagbagam ije balay da kumparim idinapan ka nakiinom. Apay amasuron ka, kat agpay sumet dagiti imbagbagak. Talaga asanak nga ibainan nga asawa man niya. Agbiro kan iti sexy nga asawaam, tangay ibagbagam ang makasuya akon. No saan mo akayat nga ibagak ken katikasta, agdayet ka nga rod. Hay! Makaumaday tangay ibagbagam, agsina talaunan. Imbes ko mga ikagumaam ti agpakutong, sikapay ti addaganas na makaungay. Di ta ka man langan. Apay nga umay ka mangan ditoy. Awan makan iti balayo aya. Sana nagluto ni Carol, nanang? Anya? Apay, awan mayapuyaw. At damay, ado. Apay nga rod asana nagluto ti asawam. Nakaungat samot ta nanang. Galpo ta pilpilitak nga agdayet. Ay, daytan ti ibagbagakken ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Bakal, 1, ito pa man dahil ta music mo. 4, 5, 6, Mapanta ni Jet Talon. 8, Ado ti maubray, Jay. 7, 6, 5, 4, 3, Sak man lang, iti mangidap. 1. Ne, apa nga idadap mo? Kita mo, dama ti pa nag-exercise ko. Gusto pa'y lang dahil ta. Mapantakit di Jet Talon, ta ado ti matrabaho, Ijay. Masadutak. Anya pa lang agapo ngagtrabaho ak. Katag-diet ak narudan. Si Kanti mapanagtrabaho. Takit kita mo nag-exercise ak. Unay kan na ya. Talaga ka di aging mura kan. Angin mala. Okay lang kanya. Siya kung ti mapan ni Jet Talon. Sige, ag-exercise kalatan. Madlaw mo't tantikimbutungan ni Carol, Abel. Wala na. Ang madlaw, sakit pa'y lang tinakom na kanyak. Tila kamin araramidam. Ibagak lang aro din na baybay amaw. Itala nga nagsakit tinakom na kanyak, nanang. Intun kumutong. Agyaman tumutlaan kanyak day, Jay. Ay, kat barbarang ano kasta ti mapasama. Bakit? Awan mo't may suot kon. Tapi adi ka mo't aglaban. Maululawak. Agkakapsutak. Diyan ka ba ulang ti aglaba? Kasta ya. No? Sakpay lang arot ti aglaba. 1. Manipod ita. Si Kanti mga ramid kadag iti trabaho. Agkakapsutakon. Manipod agpakpakutungak. Ay, katuon na, bakit? Sana bali? Masanay kan tumutlaan siguro. Apay ngay asikamot ti aglablaba, Abel. Maululaw ka nung arot ni Carol, nanang. Ang mga no epekto ti panagpakutong na Siguro. Kat di mo pala ipasardeng ti panagpakutong na. Ay, sana na. Kitain nyo, adakal tikim mutungan na. Amangan mo't no agsakit, no masubraan na. Isungarod na siya kung ti agtrabaho. Iti kasta, makaina na. Pare, nagsiksimot ni bakit mo? Itay kulaan nakita arimwar di tabalayaw. Uwin pare, kamaudyanan na. Sana kung umapapal ka nagiti makita ka sexy ti asawa na. Imbag tanak pilit mong agpakutong. Adumat arigat ko pare. Siya kami ti agtrabaho, tagkakapsot ka no. Sana balay. Masanay tumutlaan, itikas di pagina. Makatrabahong tumutlaan. Nana, nakita yun sa dino tinapanan ni Carol. Ay, sad mo't. Apay, awan iti balayaw. Jak nga rod na sangputan ni Jay. Eh, saan ko mo't nakita? Ay. Naglukon day di a babae. Di ba't nagpakada. Sapay awan naluto ama ka ni Jay Balay. Ala, mapan ka laang di ta kusina. At dapay natda iti inlutok. Alaman nga rod nana, tani. Mabisina ka nagaradaw. Sa dino tinagapwam. Ay na, ada nang hawis kanyak agrupo ti agsumsumba. Simali ako na, nagboring mo't nagmay sa aklatan nga exercise. Kat amom lakay. Ay na, nag-enjoy si ka. Lumaingat pa'y nagsala. Kasta ka de. Ay kat mayat nga rod Ngayon, mayat magtantibagin. Gusto ko madaytan a kinakutong mo. Ay, jak kaya ti sumardang ag-exercise. Kakaiso na akimutong ako. Agsublimanan ati sigud abagi no sumardang at ag-exercise. Ala. Sika nga rod ti makaam mo. Bakal. Ay na pare, adun ti balasang atiwon ni bagat mo. Pagkunamit pare. Nakita nga rod ijay story tay. Nagmayat mo ti pamagina. Sapay kat naka-shorts, kan nakasandulaan. Maragsakan nga rod iti kasdi apam nagina ita. Uray kasdi asanin na makatrabaho. Okay lata kanya pare. Ay, saan nakangarudan ang masikasaw? Una pare, saanin na makaluto, saanin ang makalaba. Kaya naman, saanin amang mga itin na po'y. Puro prutas matikadwa na kang kaninan. Ay, ayos latakan katikas jay. Ay, kapilitan na. Anyangay nga ron. Rumor ka man ay. Kat kapilitan schedule ti panagsumbak ita. Anya oras ka ngaya makasangpay. Baka malumton.
Napagtutulagan ti grupo, akalpasan ti panagsumbami, agpaswimming di leader mi. Kat no saan ka na mapangay? Saan ka man ak KJ dita? Sayang met no saan ak amapan, kat libre lang aruden. Carol, nakasagana ka din. Ha? Sino day jay? Kadwak nagsumsumba. Juan Rico! Nakasagana akon! Rumwara kon! At lalaki akadwa yung agsumsumba? Juan, kas kanyak matlaang anaglukmag kano idi. Pinanawan ti asawa na. Kat iso ti kadwam amapan agsumba ita? Kat anya ko matidakas na ngay. O sige, mapana kon. Hindi. Napanan? Sus, kas lamadi Ay, lalaki ti kakadwa na amapan agsumba. Anya ti ko na. Lalaki ti kadwa na anapan nagsumpa. Nga pinalubosam. Kas lang amin, saan ako na makasawi, di pimanaw na. Diyak amuno anya ti ibagak. Nga maditirik na, talalaki ti kadwana. Dahita ti maganap mo ita. Ita ta sexy ti asawam. Adon ti umasidagkan kwa na alalaki. Sana kastoy ti kayat ko ang mapasamak, nanang. Gapo iti apal mo dayta. Ay nagsayatan ide ang naggagat ti asawam. Tulungan na ka pa iti trabaho iti talon. O itangay. Di pa'y mapanan iti talon. Di pa'y makatrabaho diti balayaw. Agbibiyag matan abalasam. Kasauyon tuman, nanang. Barang denggan na kayo. Hanyagay ti ibaga. Ibagayo nga oray sumardengan iti panagsumbana. Sika tinang pilit kan kwa nang agpakutong. Oh, di sika nga ron ti makisao. Ibagam nga isardeng nanti agpasiksel. Ada nagsardeng alugan iti batog. Ay, kita man di tatawa. Yaman nakitipan na nitulod mo kanya, Rico. Awan ang yaman na. Itong bigat man na. May kanto sukon eh. Okay. Anya nga oras mo may ka? Masapa tayo, saan ka di? Sige na ron. Basta urayan ka lang tan. Sige umunod akon. Talaga ajak kaya atin ti kastoy ang mapaspasamak. Kasaritak ti asawak. Adakon lakay. Uray ka di iti panagawid, ket dayja Rico ti kadwam. Anya ko matidakas na, kat agpada kami nga rod, iti pagaw-awidan a baryo. Jak kaya atin ti kastoy ang mapaspasamak. Anya, saan ka di aday ito ti kayat mo? Itata sexy akon, adamanan ireklamo. Anya nga rod ti kayat mo nga ramidag? Kayat ko, dito'y kalatan balay. Saan kan arumrumwar? Jak kayat, maboring ak dito balay. Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Maminsan pa'y nga agreklamo ka, panawan kan. Nanang, da kayo man ti makisarita iti asawak. Barang da kayo ti dinggan ha. Apay, kinasawbaon? O nanang, di namutan kayo ti sumardeng agsumba. Nakunana pa'y, ano maminsan pa'y nga agreklamo ak. Sinaan na kon. Dayta kat nga main. Amo mo ti epekto dayta pa nagpasiksina. Ay, bayam, siya kun ti makamu iti asawam. Kasarita ka na sayaan. No kasta, agbabawi ka itan ang nagpasiksi ti asawa, paray. Huwan pare, kailiw kung ti sigod nga asawa. Tayo nagagat amang tulong kanyak. Kan nalay nga agluto iti naimas a masida. Kat kasaritam latan iti nasayaat. Timbang sitmut itat. Nulapdak ka nung agsumba, isinanak. Anya? Ay, daytan tirigat na. Ninanang langan tinamnamak. Imbagak, nga iso ti makisarita iti asawa. Barang iso ti denggan na. Anya nga iti ko na ti asawak, nanang. Nakasarita yo ka de? Wan, ayusan ti apay. Iswasaan mo na pilitan nga agpakutong ti asawam. Ay, uray mo lang amin ibain ide. Isuday ta tinagsaksakitan tinakam na. Ay, wala nang. Saan ton? Nagrigat gayam. No saan na ko natulungan iti trabaho. Kan saan na ko nga as-asikaswan. Day ta ti pagnak, ma'am ita.
Imbag ata dimngeg kanyak jay asawam. Kat pagyamanak unay da ito'y kada kayo, nanang. Lakay, aldawon. Bumangon ka ditan, tama-sapa tama pa ni jay talong. Ha? Agpaiso, bakit? Kaduan na ijay talon? Apay, saan mo akayat? Ay, kayat ko Abay, kit di nasaan. Bumangon ka nga ro dun. Nakaluto ako ni Arno Sarta. Manganta nga umuna, sa tama pa ni jay talong. Ay, katuna, bumangon akon, bakit? Ita, nagsublimanen ti sigod abagi ti asawa, Mr. Lonely. Angam saanen ang napatag kanyak, nun alukmagman. Tinapatag kanyak, kat maasikaso na kon, kan matulungan na kadagiti trabaho. To'y pagayam mo, Abel. Abel, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Kat nasaya at met, tadimngeg ti asawam kininanang mo. Dandani napukawan ka iti asawa. Iso asaan munto napilitan ngagpakutong ti asawam. Tamumon ti epekto na. Ken saan mo kuma nga ibain ti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Abel, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Amira at taga San Fernando City, La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nakiasawa ak itinalaing nga uminom iti arak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Mira dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sigurado ka, kaya't mo ti makiasawa iti dayja amax, abarti kiraw? Nagkarimot kiti nga agbalbaliw, no agkasar kami ton, tatang. Agam sigurado ka nga agbalbaliw nga agpaisaw? Buwan mo't siguro Rinugyan na mo't kang tinagbaliw. Saan mo't kang agin inom? Ay kit nasaya at ano kasta. Tapno di kanto ag konsumisyon. Konsumisyon mo to ti asawa no nalaing nga uminaw. Kita ni nanang mo. Pinili na. Tadyak agin inom iti arak. Ay ayatak ni Max, tatang. Kat ay ayatan nakmat. Iso apatyak nga agbaliw to dayjay. Anya ngay? Imanugot ka di dagiti dadakkel mo nga kalaysatan? Basta agbaliw ka kanon. Isardeng mo ti uminom iti arak. Wen Mira, promise. Isardeng kun ti uminom iti arak. Liklikam magtandag iti barkadam. Iti kasta, maliklikan ti aginom. Wen, tungpalag amin na kayat mo. Kayat ko ngamin at talaga nga kalaysatan. Uray syakmot Kayat ko magtan na agkalaysata. Lukas tarod, dumanon kami. O sige, kaano nga iti umay yung? Ibaga kadanan ng kantatang, tadumanon kami itong Sabado. O sige nga Rod, ibagak mat kadatatang kananang. Anya, talaga ang makiasawa ka kan ni Max? Wen, Alma, natulagan ti kasarmi iti Sabado. Anya nga iti kinayat mo kan kuana. Kit ammo mat anapaklan abarti kiro. Amin a tao, kat adda pa nagbaliw na, Alma. Patyak nga agbaliw to ni Max. Ay ka nasayat, ano agpaiso ng agbalbaliw? Si kanto ti kaasin mo saan ng agbalbaliw? Aywan gayam, may sakan to nga abay, Awan Day talaga yan.
Talagan samot anak baliwan ni Max, anak. Pagkunaan nyo iti dayta, nanang. Nasabat ko dagiti barkada na anabartek da. Ang awan mo't ni Max akadwada. Mabuteng agbartek day jay, nanang. Nagtungtungan mi nga rod nga isardeng nanti agbartek. No siyakla ti masurot. Jak kayat ni Max apakiasawaam. Kitaem ni Nadia anak ki asawa iti bartek. Nauma iti asawa na. Anya nga ita. Nagsinadamutlaan. Saan siguro akinasao ni Nadia ti asawa na. Nga isardeng na ti aginom. Sakbay ang nagkasarda. Ammo pa yun. Ammo namot ngamin abartek dyan na kiasawaan na. Sa ita, isina na. Saan nyo ama pabasol, nanang? Amangan mat no saan nan ama anusan? Umadanin ti kasarta, Mira. Kaslasaan ako na makauray. Ay, uray siyak mat, Max. Kat agyaman taid sardeng mun tinaginom. Paraken ka, Mira. Kabalak nga ramidan ti amin, paraken ka. Agyaman Max. Ikarikmot kan ka nga agbalinak to anasaya at nga asawa. Kayat ko anaragsak to ti bangunan ta pamilya. Kayat ko saan tanto nga agap-apa. Apay, mano ayat ti kayat mo nga anak? Uray dolaang. Uray talo? O sige, basta nagagat kan to nga agtrabaho. Uray itakat nagagatak mo. Sa bagay matkit bihi Ay na, kablaawan kayo anak ko. Sapay ko matanaragsak ti panagdenayo iti agnanayon. Taing karim Max, saan mo aliplipatan? Saan mo ko maapagkonsumisyonen ti anak may? Uwan tatang, ikarik day ta. Alang Rodan, tatang, nanang, asikaswan tayon dagiti bisita. Ado ti agsangpet. Kumusta nga iti biyag ti adan asawa? Ay na, ay kat mayat nangruna no ay ayatem pinakiasawaam. Kanayo na kanaragsak. Siyempre, kanayo na akadwak ni Max. Talaga ka di asaanan nga gininom. Saanan? Liniklikan ng tupay yung dagiti barkada na. Trabaho iti talon laangan ti pagbisbisian na. Ay kanasayat nga rod, ano kasta? Isungarod nga asikasuwak mat iti husto. Iti kasta, saan ang mauma kanya? Ay, kaano aktumat nga ta amaadaan iti asawa. Apay, awan ka diti agar-aram kan ka? Awan nga rod. Ay, ang mga no agbakbakita ka balasang. Ay, saan ka amadanagan, Alma? Ubing ka pa'y mo. Adto yung titualya kan pagsukatam, lakay. Agdigos kan, taeksakto mat siguron ang makalutong Nagbanglo mo tan tilutlutuan, bakit? Anya ka di asida data? Dinengdeng anasagpawan iti intunong abangos. Ayos nga rod, bakit? Alang nga rod, tadarasak ti agdigos. Makapabising ti ayamuom tilutlutuan. Oh, apayan bakit? Aldawan, ngam di ka matla bumamon Tsaka mo, lakay. Hanggang nagdagsan ti bakik abumangon. Kanayo nakasla maululawak. Anya? Ay kat, ipacheck up ka nga roda na. Ay, paliiwak pa'y No saan latang agbaliw ito'y riknak. Mapantanton agpa-check up. Sapay mapanak iti talon nita, bakit? Ay kat, mapankalatan Sigurado ka, akaba alam tag may maysa? Wan, di nakpakadanagan. Sumaya at tumutla siguro ti marikriknak. Anak, dimmagas ije balay ni Max.
Kinunana nga umay kakitaan, tamadi ka no tiriknam. Ay, jak manam mo, no apay akas tuyak nanang. Kanayon matan akas laaglaladota. Ay na, ay saan nga ta nga aginaw kamutan? Ha? When nga paiso nanang, kaano pa'y dyan na odi apa nagbinulan ko? Gagangay day ta amarik na ti aginaw, anak ko. Agang maikatumot laang day ta. Iso nga ano, samlaang. Ay katuan nanang. Anya pa'y ngarod ngay. Bakit? Agaw-awis ni pare Samuel. Birthday na ita. Kaya't ko kumamat ti agaliwaksay. Mapalin ka di mapanak maki-birthday. Sige lakay. Palubusan ka. Basta saan kang agpakarabi ilaunay. Awan ka duwami ko ni baby. Ay, uwin bakit? Saan na nga agpakarabi eh? Kaya't agyaman na ka, tapalubusan na. Siyempre nagagat ka mo't kan responsable ka nga asawa. Apay kit din asaan ka apalubusan ngay. Thank you, bakit? Ala, maparan ako. Guston anak ko. Anyaya, tinasakitan ka. Apay nga itay ka palang asangit-asangit. Saan mo't anabas at tilampin mo? Nabusog ka mo't. Anyaya, iti problema. Hey! Baka naman tirida, wa? Ni Max. Dalam. Kaslang nabartag. Inakilo ka tirida. Max, nabartag ka? Pasensyahan, bakit? Ito lang, Mat. Sige, sumurag ka. Bakit? Mabisina ka. Mabalin ka din nga itasaran na, ha? Kunakman no Bert diyan tinapanam. Saan ka anangan ijay? Nalipatak nga rin tinangan. Gaputa arak ti inununang? Ala, makaamukan ang mapanaggaw iti kanam. Makita mo't nga ubak ni baby. Itay pa'y asangit-asangit. Jack mapaturog. Kaya't mo asawain. Nabarte ka nagawid ti asawa mi ti rabi eh. Uwan nga ron tatang. Ti pagbutbut nga. Amangan no narugyan nan ti arak kat itultuloy nan ti aginom. Saan mat siguraw? Amangan no tinimtiman na laang. Nabayag mat tinasan nga gininom. Amangan no inikat nan ti bisyo na nga arak. Sapay la kumaa, tatang. Sapay nagdagulit no mabartag. Makigtot ni baby, no kasdeng agsaon. Takasano, nakapigpig sa tingiwat na. Kasaritam latay tinasayaat. Ibaga madinan ulitin ti kasdeng ay naramid na. Wan tatang, kasaok inton sumangpad. Nasapang namin apimpanaw kat. Kasla likliklikan nakmat. Amangan no mabutay nga pagungtam. Siguro tatang. Naimbag tadakan. Saan ka din nga agungayt? Bakit? Naminsan lang mat dayjay. Sigurado ka saan mo nga ulitan? Ay, saan Maminsan pa'y nga ulitan, Max. Diyak amon anya ti maaramid ko kan ka. Nagrigat lang arudan apaturugan di anak ta. Sumangpat ka pa lang anabartak. Di na kumamat pagkonsumisyonan Saan ko naklangar mo din? Ala, yung ka nagluto. Siya akong timakaamo kini baby. Napaturog ko matlaangan ni baby. Nagsakit ti bagbagik. Kasano, kayat ni baby kat kanayon anak kaugba. Ay, agidak man pa'y. Tapno makainan na ti sikat ko. Napanan man ngatan ni Max.
Apay nga awan pa'y laang. Rabiin. Amangan no napanmanan na Ginom. Talagang saan nasumok namanan ti Ginom. Bakit? Bakit naman si Rina? Ino. Ti awanan bain a lalaki. Kunakon ka. Nabartak manan. Ang jaklo katan ti Rina. Sigurado amariing manan ti anak ko. Gaputan nabartak ti amana. Ditang agriyaw. Tapong numagunggunaan ka. Ay, maturog akit din. Bigat gaya man. Ha? Ti asangak. Diyak pinaunag iti Rabi. Inakman kita di tabangsan. Na pinagap-apnan dagiti kalablabak nga ules anak kasalapay dito bangsal. Payman. Awanan kay tibain. Ingka ilabad dagiti pinagap-ap mo akalablabak. Ha? Anya kalakit din ay bakit? Makapakigtot ka mat. Maturog na tao. Sinaplitan nakit din iti ulays. Hindi nakmat ngamin pinaunag. Awan mo't pagida. Nagkuna ngamin nga agbartak ka manen. Awanan, Max! Nasumok mo manen ti arak. Ay, unay kamatan. Kunam nga agbalbaliw ka. Ngam itatadan anak ta. Nagsubli ka manen nga Ginom. Sorry, bakit? Urek bakit bartagak ta nagagatak matlatang agtrabaho? Anyamatan. Itapay mat anaawanan ti karga ti tangken. Awan pa'y ni Max amapan mangisakada. Dito ya kun ruwar nga agluto. Bakit? Abi, dito karuar nga agluto ay. Awanan ti karga ti tangke tayo. Kasano amapan mo isakada kat nabartak ka manan. Maakon kan ka, Max. Talaga ka di asinubliamon ti arak? Nilakit din ti bakit ay hatagong at manay. Umay ka man kiti tarako pang ka. Tapnosan kan nga gungit. Tarako pang tarupa? Anday mo. Abay nga, impang ormamatan kanyak dito pa rin ako. Maulawak sa bakit. Gunggo naman. Maulawak. Kaya't mo tanayunak pay, Uston, bakit? Uston. Amom ka day, anak ko. Agong unget ka no dagiti dadakkel ni Max. Nakita dati kamuol iti muging ti asawam. Awan bibiyang ko, nanang. No ti anak da ti kampiyan da. Isublikon ka dakwada ti anak da, no isot kayat da. Ay, amangan no umay da kakasarita, dagiti dadakkel ni Max. Di umay dalaan. Apay, atrasak ida. Isakit-dakit din di bartak nga anak da. Natural nga isakit da. Ta anak daket nga rod, anak ko. No talaga anasaya at da anaganak. Bagbagaan da ti anak da, nanang. Apay adida inati pa nga agbartak ti anak da. Nagawan kat akong sinsya maun si Kamira. Ti asawam ti mangbibiyagkan ka. Ngam naaramid mo kit din ti mangpangorkan kwa na. Gusto tata. Da kami nga agasawa ti agsarita, may papaniti da ito eh. Ay, awan maun, Max. Baybay amlatan apang panguran na ka ti asawam? No saan abartak ti anak yu tatang? Awan ti kasta amaramanan na. Kaya't mo tayo derong ka, Mira. Ay, gapo iti inaramid mo iti anak ko. Siyak tupay nga amana, diyak maaramid ti kasta. Sige, agdarom kayo lata, tatang. Saan kayo nga atrasan? Imbes ngamin abagbagaan nyo ta anak nyo, ngam konsentiran nyo mat. Huston bakit? Saan ka na makisubang kinitatang? Bayam, saan ako nga ginom iti kaano man? Sorry, kat gusto ko man.
Gapo iti panagsinong batmi iti ama ti asawak, saanen nga inulit ni Max tinaginom. Ita, addaan kami iti talo nga anak, ket naragsak kami asa nga pamilya. Tuy pagayam mo, Mira. Agyaman pagayam Mira iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, naswerte kapaylaeng iti asawam. Tangamin, sika, tinangkabil kenkwana. Sana kas kadag iti daduma alalaki, nga isuda ti agkabil iti asawa da. Hala, sapay la kumangarod, tagtultuloyen ti kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Mira at taga San Fernando City, La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinaga na Jessa, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gaputan na kurapay kami, saan nakakayat ti ina ti kaayan-ayat ko. Bueno papagayam, hintay tinggan ti pakasaritaan ni Jessa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sigurado ka, akabailam ti agtrabaho dito'y balay ko. Kat ko namat nga agad-adal ka. Kabailak, madam. Sabado kan Domingo lang mati pa nagtrabaho dito'y balayo. Basta siguraduam maaramid mo amin at trabaho dito'y balay. Nang runa ti agdalos kan aglaba. Wen, madam, saan kayo ang madanagan? Kabailak nga aramidan dagita. At damay sa nga anak ko, ni Denver. No adda dito'y balay, nasken nga asikaswam. Nasken nga ilutwam iti kanan na. Kantong palam, no anya ti ipaaramid na kan ka. Wen, madam, agtrab-trabaho ka di mat ti anak yo? Saan? Agad-adal pailaan. Kasmatlakan ka. Sige, madam. Tungpalag ti bili nyo. May papan iti anak yo. Kumusta tinagaplayam at trabaho, anak? Naawat ka kadimatlaan. Una nang, pagsayaatan na, taas ibiglaan dito'y balay tayo ti balay da Madam Sandra. Iso asa anak to amarigatan. Ano, Sam, anak? Iti kasta, makalpas ka iti panagadal mo. Talaga saan kon akabaulan ti agtrabaho iti nadagsan. Iso apasensyakan. Okay laang, nanang. Saan na bale? May salaangan atawan, agradwara kon. Idaw-dawat ko, asapay ko mata makagradwar ka, anak ko. Iti kasta, saan kanton ama ipada kanya, nga awan naragpat na nga adal. Talagang agtrab-trabaho ka? Tapno maituloy mo ti agadal? Uwanan daytoy laang ti pamuspusan, tapno makapagtuloy at. Nadala ko mamaytulong ko ken ka. Tapno saan ka nagtrabaho? Saan nakakasyan yun? May mayat matlaang. No nagrigatak ti pananggunod ko iti baligit. Imbag no saan ka marigatan iti panagadal mo? Kabailak daytoy. Awanin sa bali a pamuspusan, tapno makaturpusa. Ngayon, ibagam lata no kasapulam ti tulong ko. Basta ka ba alaklaki di nga ipaay? Ipaay ko, Jessa. Hay, si kagayam ti bagbagan ni mama. Nga agtrabaho dito'y balay ti Sabado kan Domingo. Wan, sir. Siyak ni Jessa. Adda ka di ipaaramid yo? Awan, mat. Ituloy mo latan ti aramidan. Okay, sir. Agad-adal ka?
Un, sir. Anya ti course mo? HRM, sir. Anya ayir kan? Graduating, sir. Good. Imbag man. Takab alam apagiddanan, ti panagtrabahom kan panagadal mo. Kasapulan, sir. Awan ka di dadakkel mo? Nabayagan anatay ni tatang ko, sir. Ninanang ko, saanin ang makatrabaho iti nadagsan, tagda sakit na iti puso. Nuadapan na kabalin na, Jessa. Saan kan nga agawid iti balayo ita arabi iti Sabado. Iti kasta, maaramid mo anasaya at ti trabaho. Kan masapa ka nga agluto intun bigat. Wan, madam. No day tati ko nayo. No ada assignment mo iti pagadalan nyo. Itugot mo. Tadito'y mo nga aramidan iti rabi. Wan, madam. Kasta talaga ti aramida. Ala, say-saya atam ti trabaho. Aywan, nakitam ka din ti anak ko. Wan, madam. Nakisarsarita itay kanya. Okay, nasayat nga ron. Sige, sumre ka kon iti kwarto. Takayat kon ti aginana. Radiin, apay asan ka pailaan nga maturog. Anya ter aramidam dito'y balkon. Sa anak pa'y ang makaturog, sir. Agpapaangin aklaan. Uray siya, sa anak ka makaturog. Iswa kayat ko ti agpalabas ti oras dito'y. Amang ano kayat yung nga itimplaan kayo iti gatas, sir? Babalin ka di? Wala, sir. Alaman nga rod. Sumuro takon kan kay Ija kusina. Ijay tanga ituloy tag istorya. Kumusta mo ti umuna nga aldaw mo iti balay ti amo, anak? Okay laang nanang. Panagkunak kat nasingpot da. Nasaya at mat nga ron no kasta, iti kasta. Saan ka amarigatan? Duadalaang mat apagsirbiak, nanang. Kan nasingpot ti anak ni madam. Saan akas kadagiti daddo mga amo, abaon. Ala nga rod, aginanakan anak ko. Tada pa'y klasem inton bigan. Good morning, Jessa. Good morning, Matt, June. Kumusta ti trabaho? Kabalam ka di matlaeng? Saan ka amarigatan? Wan, kan nasingpot dagiti amo. Mano ka di ti serserbiam nga amom? Duadalaang, agina. Nasayat nga rod. Tapno saan ka wanay amarigatan? Wan, kan among, nagsingpot kanyak ni Sir Denver. Saan analastog akas nakadagiti daddo mga amo. Denver? No kasta? Lalaki ti anak ti boss mo? Wan, kat pagyamyamanak iti apo, tanasingpot kanya. Apay akas kamat yan kirik na. Kasla kayat ko asabado ko man. Tapno mapana ko ni ijay balay da Madam Sandra. Kailiw ko ang makita ni Sir Denver. Oh. Anya nga tati kayat asawan na ito eh. Crush kon samot kan ni Sir Denver. Malaksid ngamin agwapo. Nagsingpot pa eh. Nalaing amakiin ni istorya. Akas na nabayagan nga agam-amu kami. Makaturog-turog ak matan. Maturog ako na. Nasayatan da ka na, Jessa. Ada ka di iparamid mo, sir. Awan mat. Mailiwaklaan kan ka. Ni Sir Matt, apay ko makakailiw na. Amo mat. Ni mamalaan ti kadwak dito'y balay. Kanayon pa'y ngawan. Siyempre, narigat ti agmay-maysa ng awan kasasauna. Kasta ka di, sir. Wen, may mayat matlaan mo adda ka. Tapno adda kadwak. Kasta ka di, sir. Ay, sige nga rod. Rugi akong tagtrabaho. Tani, ado ti trabaho nga agur-uray kanya. Sige, saan mo na problemahan ti agluto? Siyak ti agluto iti kananta. Ay, saan na, sir? Trabaho data. Siyak tulatan ti agluto. Siyakon,
Tapno na dardaras amalpas mo ti trabaho. Ang mga numaamuan ni madam, kat ungtan na. Asino kumangay ti agipulong, kat dudwata mat dito eh. Ha? Alakit din. Rugyamon ti agtrabaho. Basta siya ti agluto. Nalaing kagayam nga agluto, sir. Siyempre. Para kan kaday to'y alinutok. Tapno maramanam. Uray gayam awan katulong niyo, sir. Kabailan niyo matgayam. Siyempre mat Idi awan ka pa'y dito'y balay. Siya ti para luto iti kanan mi kan ni mama. Kasta ka di, sir. Wan. Sigo din analaing nga kagluto. Among ka di. Agpada ti kursuta. Kasta ka di, sir. Wan. Iso nalaan. Tasaan nga agpada ti pagad-adalan ta. Jessa, adda importante apapanak iti duwang nga aldaw. Sikapay lang ti makaammo diti balay. Wan, madam. Kadwayo ka di ti anak yo? Saan? Maipapan iti trabaho ti papanak. Iso makaammo kan kuhana. Saan mo abaybayan ti anak ko? Wan, madam. Kaano ka di ti ipapanyo? Itan, katiyimpakim dagiti alaat nga arwatan. Wan, madam. Gusto daytan, Jessa. Nunabanog ka, aginanaka. Sa nabale, awan ni mama. Sa anak mo't nga gungat, oray saan ka ngagtrabaho. Kasano no sumangpet ni mamam, kat narugit ti balayo. Di ungtan nak, sir. Diin pun dandanin na sumangpat sa kagdalos. Tangtangdanan nakmat ni madam iti husto, sir. O di agtrabaho akmat nga rod iti husto. Day talaunay ti magustuakan ka, Jessa. Among ka di. Anabayagan nga da pa nagustukan ka. Ay na, sir. Saan kayo kumamit amang rabak iti kasta? Sa anak amang rabrabak, Jessa. Ay ayatan ka. Awan ka di panagayat mo kanyak. Sa anak ama ikarikan ka, sir. Baknang kayo. Idinto tamarigrigat kamilaan. Saan aday tati pangibasaran iti ayat, Jessa? Nasingpat ka. Kat dayta, ti kinayat ko kan ka. Sir? Jessa. Ay ayatan nakadimat. Ti imam, sir. Saan ko maibatan ti imam? No saan mo asungbatan ti saludsod ko? Ay ayatan nakadimat. Oo, sir. Ay ayatan ka man. No kasta. Denver nga ti awag mo kanyak. Diyak kayat ti sir nga yawag mo kanyak. Nga, Denver. Amangan no agungat ni mamam. No maaman na dayto eh. Siyak ti makamukan ni mama. Saan ta kumapay nga ibagbagakin ni mamam? Sa anak pa'y anak kasagana. Saan ta nga mo? No umanugot iti relasyon ta. Amangan no agungat laang. Sige, no isuti kayat mo. Siga ti masurot. Jessa. Adamadmadlaw ko kan ka, Jessa. Kas nakanayon ka, anaragsak. Adda ibagak kada kayo, nanang. Kat sapay la ko ma, ta saan kayo nga agungan. Hanya ka di daytaan, Kaayan-ayat ko ni Denver. Ti anak ti amo. Ha? Ay, anak. Ang mga numaisagmak ka, iti panakiayan-ayat mo iti anak ti amom. Sapay la ko mata saan, nanang. Ay ayatek ngamin ni Denver. Mailiwak unay kan ka, Jessa. Denver, anya ka kadi. Ang mga numakita na ta ni mamam. Anya nga ta? No ipudnutan ti relasyon ta. Saan kumapay? Ang mga ngamin no agungat laang ni madam. Agad-adal tapay laang. Sa bagay. Kaya't ko ngamin, akanayon ka makit kita. Anya da ito madam? Kwarta. Ha? Apay da ito kwarta, madam.
Awatem dayto ya kwarta. Kat umikatkan kas katulog ko. Aramatem dayta, tapno maituloy mo ti panagadam mo. Ngem adaywam ti anak ko. Nangeg ko ti pagsarsaritaan nyo iti rabi. Pangaasim, Jessa, dakkel ti arapaap ko iti anak ko. Apaman ang makaturpos, agabroad kami. Isu anasaysayaan, nga itapay laan, aglinipat kayon. Madam. Adaywam ko ti anak ko. Sige, Ma'am Sandra. Awatak day ti akwarta. Ngam utang ko kada kayo. Isublik tumatla. Ay na, talaga asikatin ti restaurant mo, friend. Kas kumaita, nagadumanan ti tao. Wan nga rod, friend. Kat lanok ti agpatakder iti branch. Kat sika ti pagbalinak a manager. Ay, bongga! Kaya ko na ita. Go, go, go! Adayo pa'y bakla. Mangkita akpay iti mayat allocation a pagpatakderan. Mabitlaing ay. Pag serbiak pa diya kasarsarit na customer, ay no, nagwapo. Sika talaga. Basta gwapo, masiputam adagos. Sika mo ti sapsapulan na. Sino nga minday jay? Waiter. Ni Denver. Am-among. Wan. Sige, mapanak iti ayan na. Okay. Pero kailangan na nagpakita ni Denver. Kunak no adda ijay ako. Nagsublida nga tan dito'y Pilipinas. Aday tan tinagtugaman na. Anya ti maipay ko, sir. At tugaw ka kuma, Jessa. Mabalin ka din nagsarita ta. Sige. Sinapsapol ka. Itatanak-awit kami kan ni Mama dito'y Pilipinas. Pasensya ka kuman iti napasamak iti kalabas. Inistriktuan nak ni Mama. Di na impalubos ang makipagkita akan ka. Kat di nakaturpos ako. Nag-abroad kami. Kat ita, apay ang nagpakita ka kanya. Kaya't ko ang maamwam. Asaan ka napukaw iti panunot ko. Sikapay na ang tiyay ayatag. Aging gaita. Kasano ni Mama? Saan nga umanugot day jay iti relasyon ta? Agrigrigat kami itan, Jessa. At danadagsan na sakit ni Mama. Iso akapilitan na nagawit kami. Kaya't ko ang makasalita ni Mama. Mabalin ka di, Denver. Sige. Sumuhot ka kanya. Sika. Wan, madam. Adto ya, tap na isublik ti kwarta nga impabulod yo kanyak ini. Jessa, pakawan anak. Iti anyaman na madi anaaraamin ko idikan ka. Pagyamanak pa'y kititikas diyang inaramid yo, madam. Gapo iti inaramid yo. Simaya at ti kasasaad mi kininanang. Gapo tanasaya at kaatao. Iso ako na asimaya at ti kasasaad yo. Itatagda kayon dito'y Pilipinas. Anya ti plano, Denver. Agbiro kak iti mabalin ko asar ka na pagtrabawan. Iti kasta. At daw sarang mikin ni Mama. Mabalin ka di asumrakan iti restaurant ta. Amok ngamin analaing ka ngagluto. Ha? Restaurant ta? Kunam? Wan. Gaputa iti saan amamayag.
Kayat ko nga agkalay satan, Denver. Jessa, agyamanak iti daytang imbagam. Nakaragraksa ka. Kat agyamanak unay kan ka. Ita, naragsak kami ngagdandan na kas-agasawa kini Denver, Mr. Lonely. Ket ti daw dawat ko iti Diyos, sapay la ko ma, tagpaut pa iti biyag dananang ken ti ina ni Denver. To'y pagayam mo, Jessa. Jessa, pagayam ko, agyamanak iti da iti apakasaritaam. Ket ti makunak, itultuloy mulat ti agbalin anasaya at atao. Iti kasta, ad-adu pa iti sumangbay abindisyon ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Jessa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.